Onda je opet ponovno Binički, koji je u to vrijeme već bio, mislim, penzioniran u kazalištu, pokrenuo Dverce Ilica 12. To se nije više zvalo Klub Kabaret, to se zvalo Vedra pozornica Dverce. I tu je skupio, to je zapravo on počeo, a njemu je pomoćnik bio Marko Fotes, onda kao mladi režiser. I tu se sad skupila jedna grupa glumaca, tu je bio Cilić, Dubajićka, Micika Žličar, Slavko Miđor, Slavko Miđor je kasnije došao, onda je bio Maričić, Veljko Maričić, Joža Rutić, Stevo Vujatović, ja. Dakle, on je imao uvijek jedan dio mladih ljudi koji su isto kao i u nekadašnjem Klub Kabareju ovdje zapravo počeli nekakvu svoju, pjevačku, plesačku, nekakva mlada balerina ili nekakva mlada pjevačica je nekakvu točkicu otpjevala, uvijek da se ispipa puls publike kako reagira, ako je uspjela, onda se ju angažiralo recimo na mjesec dana. Program se, interesantno kao u kazalištu, mijenjao svaki ponedjeljak je bila premijera, tako da smo mi uvijek u popodnevnim satima probali, jer jutro su bile kazališne probe, poslije podne se probalo, a navečer je bila obično prije nego je počeo rat, bile su predstave, uvijek su počele u 10 sati, zato su onda kazališne predstave bile gotove, a mi smo svi bili kazališni ljudi. Jedne noći bjaše petak, vrlo dobro znam, pođok šetak Zrinjevcem ja oko 12 sam. U to doba nigde nikog, to je jasna stvar, tek na klupi u aleji sjedi jedan par. Ja za drvo sad se sakrik, zašto ne znam sam, šta u noći oni rade, htio bi da znam. On je tako milo ščipa da joj staje dah, a pod njima klupa škripa da te hvata strah. Ja sam sve se bliže šuljo divnoj klupi toj, al kad spaziš njenu pozu mene obliznoj. Kako smije tako nešto usred parka bit, ona njemu gladi lice, on joj gladi ja. Cijele noći ja bi gledao krasni prizor taj, ali svemu na tom svijetu mora doći kraj. Jer odjednom poče bježat naglo mladi par, zašto bježe sada znam, naišao je stražar. I sada, interesantno je bilo da je taj kabare imao svoju toliko ekskluzivnu publiku kao i kazalište. Mi smo recimo znali svaki ponedjeljak da imamo premijernu publiku kao u kazalištu, svi su imali, svaki imao svoj stol, jer to je zapravo bila restauracija koja je vodila neka bračni par Bauer su se zvali. Bilo je dogovoreno s njima ispočetka, prvi znam tjedan dana kad se počelo, bila je povika na njih jer su konobari za vrijeme dok smo mi igrali kabare servirali. Međutim, onda smo tražili da se to, Binički tražio da se to ne smije za vrijeme programa, tako da nikad za vrijeme programa nije se moglo niti smjelo servirati jelo, nego se uvijek čekalo. Program se sastojao, bio je zgodan, on je upično imao svoju Jozo Laurničić je bio tako, pardon, to sam zaboravila, su bili zapravo, oni su bili zapravo neka vrsta, danas bi rekli, voditelja ili konferencija koji su na početku pozdravljali publiku, obzirom da su oba da bili vrlo popularni glumci. U to doba je recimo Jozo Laurničić bio čuveni naš Pomet, Dejan Dubajić je pjevao u svim operetama, ne?
I oni su obično na početku pozdravljali publiku sa jednom uvodnom šaljivom, šta ja znam, malim kozerijom, njih dvoje, kao jedan mali dijalog. I iza toga obično došla jedna pjesma, neke popularne ili pjevačice, ili popularne pjesme ili popularnog pjevača. Je li samo to, da sam vam ja za to, da ćete vidjeti što znadem ja. Ja vam čak pješke poću i u Prag, ako date mi znak da sam drag makar malo. Mjesec dva raću i u zatvor ja, tek da srce mi zna da vam je do mene stalo. Molim vas, ko na vašu daje riječ, to ja znam, to se tako veli već. Ja vam čak pješke pođu i u Prag, ako date mi znak da sam vama malo drag. Što ste me odbili, a zašto baš da to je grijeh? Moja je ljubav plan, al se ti sveti znam, to znajte nije baš sasvim je. Moja je osveta, po otrov prokleta, o vama pisat ću i svoj cijeli vijek. Ja vam čak pješke poću i u Prag, ako date mi znak da sam drag vam makar malo. Mjesec dva traću i u zatvor ja, neka srce mi zna da vam je do mene stalo. Molim vas, ko na vašu daje riječ, to ja znam, to se tako veli već. Ja vam čak pješke poću i u Prag, ako date mi znak da sam vama malo drag. Iza te pjesme došla, recimo, jedan skeč. Uvijek se sastoje od nekoliko pjesama, 2 skeča, ta uvodna riječ, i onda smo mi imali jednu zgodan način igranja, to su bili takozvani ilustrirani vicevi. Da li su ti vicevi, to ne znam, Binički je to obično znao izvaditi, da li iz starih kopriva ili ne znam, ili je to netko. Ali uglavnom vicevi koji su imali jednu svoju, zapravo mogli su se vizualno igrati. Ja kao detalj, to sam i pričala, je recimo ovakav. Muž, žena se nalazi u svom stanu, to je jedna mala polukružna pozornica bila, ona je bila minijaturna, ali je, mogu vam reći, se strašno mnogo moglo, baš upravo detaljem, malim detaljem dekora dočarati, dakle, jedna stol, 2 stolice, 2 fotelje i žena je u penjuaru i muž provaljuje unutra sav zapuren i pita, je ti sama? Ona mi da. Sama si? Da. I potom on dođe do pepeljare, na stolu i veli, kakva je ovo cigareta? Ona mi molim, pitam te kakva je ovo cigareta? Ona mi, kakva je ovo cigareta? Posljednji put je pitam, kakva je ova cigareta? U tome tu se nadigne malo stolnjak, proviri ljubavnik, onaj treći neminovni, veli, recimo, zeta.
Ne? Evo, to su takvi vicevi bili. To su bili vicevi koji su zapravo više bili naivni, ali su na taj način, jer su bili ilustrirani, dobivali nekakvi svoj čar i nama glumcima, recimo, nisu nikad zadavali nikakve naročite, mislim, glumačke zahtjeve, ali su za publiku bili onaj jedan mali prolom smijeha koji je zapravo u kabareju sigurno potreban. Sad na Eclipskomiju bom vam pripovedal kad su otkrili Ameriku. V jednoj zemlji koja se je zvala Špajna živil je jedan človek koji se je zval Kolumbus. Jednoga dana pozval ga je španjski kralj toga Kolumbusa k sebi, pak mu je rekel: čuješ, drage, kaj ti meni ne bi otkrio u moru? Ovo si pročitaj, to neka... To nema, ja to ima reći. Onda bi sad Sad- imali vi opet, Sad ima Zvonko, da. Ja mislim se može snimiti. A? Ne čujem. Snimi to. Da, hoćemo probat snimiti. V jedni zemlji, kaj se zvala Špajna, je živelen človek, kaj se je zval Kolumbus. I onda jednoga dana pozvale k sebi španjski kralj toga Kolumbusa, pa mu je rekel: čuješ ti, kaj bi ti meni štel otkriti v morju onu zemlju, kaj se zove Amerika. A Kolumbus mu je rekel: a zakaj ne bi, pa bum. Onda kralj mu je taki daljen čamac, a Kolumbus se sa svojimi pajdašima posel v njega i otpelali su se. I kad su se tak pelali jedan dan i jednu noć, onda je došel jedan pajdaš pa mu je rekel: gospod Kolumbus, ja još uvek niš ne vidim. A Kolumbus mu je rekel: čkomi. I pajdaš je lepo začkomio. Onda su se opet tak lepo pelali jedan dan i jednu noć i onda je opet pajdaš došel i rekel: joj da, gospod Kolumbus, ja još uvek niš ne vidim. A Kolumbus mu je rekel: buš tiho, bom te ščupil. A on je lepo začkomil. I onda su se opet tak pelali dan i noć i opet je onda pajdaš zakričali: joj da, ja još uvek niš ne vidim. A Kolumbus mu je rekel: bom te šopil da boš taki Ameriko videl. I jeknul ga je v rebra, a pajdaš je zakričal: zemlja! A Kolumbus je onda lepo zel sa stola jedno trdo kuhano jajce i vudrl s njim o stol. A jaje je stajalo, a Kolumbus je rekel: štima, i jaje stoji. Onda je odišel na zemlju i pitali je one kaj su tam stali: slušajte, jeste vi Indijanci? Nekak da jesmo, rekli su Indijanci. Je, dobro, a je ovo tu Amerika? Je, nekak da je, rekli su Indijanci. Onda su ga Indijanci lepo zapitali: ja, kaj nisu oni more biti gospod Kolumbus? Nekak, jesam, rekel je Kolumbus. A Indijanci su rekli: hvala dragom Bogeku, em smo daklem otkriti. Aca Benički je isto, mi smo vidjeli zašto, jer Zagrebčani su nekak volili ono, kako se veli domaću reći, onda je Aca Benički si pisao, ima ona njegova čuvena ploča, ona, sad se nedavno obnovili, neko ju pjeva na radiju, sam je čula, ali ima zgodniju jednu koja je meni strašno draga, to vam mogu izinterpretirati. Barek, samo malo, pjev sa barom ide v šumu, vraćaju se domu svom, s levom rukom drži kravu, s desnom baru drži on, kmica biva se to vekša, već je mračna šuma sva, pak se počne bojat bara, jer je bara jako plašljiva. Štefeku se stisla bliže: Štefek, kaj me imaš rat? Štefek mirno ide dale, bara počne plakatat: Štefek, ti buš nekaj delal, Štefek, ti si jako lut. Štefek, veli ti oslica, vidiš da je mokro slut, da ih hoćem nekaj delat, vidiš, krava smeta mi. Joj na Štefek, kak si bedast, zveži nekam kravu ti. To su ovakve sitne, frivolne stvarčice bile, koje su onda... takvih stvarčica je bilo puno, samo velim vam, nažalost.
Svaki na svijetu ima veselje, jedan za grahe, a drugi za zelje, jedan za auto, a drugi za kola, jedan za kravu, a drugi za vola. Najviše ja vam volim na svijetu da sviram Greti na klarinetu. Moja je Gretica ko kakva svetica, a klarineticu imam za Greticu, kad joj sviram po cijelu noć. A moja klarineta ima tako fini zvuk, što često kaže Greta, svira jače ne pomuk. I uvijek još cijela je, dosta debela je, dugačka, punačka, a ima fini zvuk. Jednom sam s Gretom išao kraj Save, drža smo mi priljubljene glave, umorni bjasmo od tolikog hoda, a nigde nikog tek nebo i voda. Tad sam joj rekao, slušaj me Greta, tu neće nitko nama da smeta, sjedni na travicu, daj si mo glavicu, ja klarineticu imam za Greticu, sad ću da sviram lijepo na njoj. A moja klarineta ima tako fini zvuk, što često kaže Greta, svira jače ne pomuk. I uvijek još cijela je, dosta debela je, dugačka, punačka, ima fini zvuk. Onda je došlo što mora doći, mi smo pred oltar morali poći, a sad smo sretni mužek i žena, ona je pametna, a ja sam bena. Stoga ja često govorim Greti, to sve zahvaliti klarineti, tolika dečica, sretna je Gretica, a klarinetica sada je svetica, sada je ko sviram Greti na njoj. A moja klarineta nema više jaki zvuk i žalost kaže Greta, svira jače ne pomuk. Al uvijek još cijela je, dosta debela je, punačka, dugačka, al nema jaki zvuk. U Zagrebu je bio jedan interesant, Zagreb uvijek ima svoje tipove koji su ono, evo imamo i danas nekoliko koji ono nose nekakve obilježje vremena u kojem živimo. Tako u to vrijeme je bio jedan mlad dečko, moj susjed, ja sam rođena na Prilazu, moj susjed koji se rodio u Medulićevoj ulici, dakle kao djeca smo se čak i igrali zajedno, vozio se na mom romobilu i onda smo se negdje vremenom izgubili. Međutim, kasnije smo saznali da se taj dečko koji se zvao Ivica Đumlin, o kojem se strašno malo zna, da se on bavi nekakvim nastupima po kinima, po restoranima, ali periferije. U čem je bila tajna? Njemu je priroda zapravo napravila jednu čudesnu uslugu. On je imao beskrajno krive zube, to isprepletene zube. Međutim, kako je on bio dijete centra i vrlo često išao da li na galeriju, da li i ono znalje sve glumce, poznavali ih je, vjerojatno ga je ljubav za tim negdje potakla i on je počeo se baviti jednim interesantnom stvari. On je počeo imitirati zvukove. Pošto su ti zubi bili čudesno isprepleteni, ti njegovi zvukovi, to ja priznajem, to je nešto veličanstvenog bilo. On je mogao kompletni orkestar imiti. On je recimo uvertiru Carmen tako odsvirao zubima, bez ikakvih pomagala, niti papir, ništa, to je samo između zubiju, toliko genijalno da je to bio, velim, za Zagreb jedna senzacija. Sigurno da je bio vani u svijetu da bi napravio svjetsku karijeru. Osim toga, nije znao ni jedan jezik, ali imao vjerojatno apsolutni sluh. I imao je predivnih stvari, on je imitirao sve govore državnika. U melodiji, i vi kad ste ga slušali, vi ste bili uvjereni da čujete jezik, iako nijednu riječ on nije rekao, ali je melodiju talijansku. Recimo, on je čudesno imitirao Hitlera. To je bilo čudesno. Taj njegov, a to je bilo sa povicima, ali vi bi mogli staviti ruku u vatru da je to njemački jezik, a niti jednu rečenicu nije rekao njemački. Jer on je dapače toliko bio pametan, se pazio da nikad ne kaže ništa. On je recimo jedinu rečenicu koju je rekao, to je Heil, to se sjećam, ali ništa drugo, sve drugo je bilo u melodiji riječi. I onda smo ga mi pozvali u Dverce, imao je veliki, ogromni uspjeh, ali onda je počeo najveću svoju tragediju gubiti zube.
ali je bio on zbilja jedan čudesan lik i nešto što je neponovljivo. I onda jedan detalj, to se sjećam, to je Zvonko Tkalec koji isto ovako volio to i tamo popiti, on je jedan puta on je pisao reportažu, on se zvao, on je imao isto svoje, sa malim bubnjem je obično, i na tom bubnju uvijek bio tekst, jer je reportaža svaki tjedan morala biti nova, on si nikad to nije mogu pamtiti, nema puno je kitica bilo, sve do godovštine Zagreba, to je šteta da čovjek ne morate jako puno, baš u ono doba aktuelnosti bilo. I negdje točno pred rat on je takav jedan kuplet o Hitleru napisal, ali je on, to je nama on čita, još mu je rekao na to, Titer Štroci, ne, to ne možeš, to nije zgodno, to ne možemo, to je znam u kinu Partizan današnjem smo imali ovaj nastup. Međutim je Zvonko došao malo pod gasom i kak je imal 500 ceduljica, on si ovu nalepil na bubanj i on je to otpjevao. Najprije je nastao tajac, onda je nastao jedan urnebesni aplauz. Mi smo svi bili ostraga mrtve duše, sad da li će netko reagirati, međutim nikad niko nije reagirao, a publika se fantastično zabavila i shvatila je šta je htio reći. Jo. A za vrijeme rata je bio neki Pero Ercek, jedan predivan mladi glumac, koji je zapravo počeli su brzo glas, brzo vez, kako se zvalo ne znam, one. I onda je on uglavnom uvijek na sceni te stvari umetnuo u tekst, tako da je to uvijek nastao jedan ogroman vricak, samo su ga 2 put već ili 3 put uapsili, odmah nakon predstave su ga uapsili, jer je on pravio neke aluzije na te nove, na korijenski pravopis, i onda je bilo divan, jedna anegdota s njim, iza jedne predstave, mislim, Ptičar u Velikom kazalištu, kad je on isto ovako nešto izvalio, baš na početku predstave on je nešto izvalio, došao je detektiv, i odmah su rekli da će ga odvesti, onda su ne znam više ko je režiral, ne znam Boga, pa predstave u toku, publika je u gledalištu dobro, i onda su rekli ništa, nek sjedne pa nek ga čeka. I on je sjedio u intendantskoj loži, Pero je govorio divno, da nas imam ja svoju vlastitu publiku, gleda samo mene. I sad kad je završila, a on je volio popiti, onda je taj detektiv ga čekao i za predstave su oni 2 krenuli prema Petrinskoj, ali kako su onda još lokali u ono doba nisu zatvarali v 10 i kada idemo na jedan špricer. I onda je tak napil detektiva da je njega on otpeval u Petrinsku ulicu. Danas nekaj se meta, ali prignjavite, mi se baš ne krenkamo niš, nam je jedno. Vlasko uličanci najdu, druge si već pri 20 vinčaka popevajući spaj. Kaj nam pak moreju, 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 kaj nam pak moreju, 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 kaj nam pak moreju, 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 kaj nam pak moreju, če smo složni. Moreu, če smo složni.